Mına Qarataş ayılda çöbörü köp koylardı jep atады eкен. Tutup alıp 8 ta balası ber. Oş oblast Noqatı. Oş oblası Noqatı rayonu. Qarataş ayıl ökmötü. Eldim mol koylarını jep kolturba koytады eкен. 8 ta çöbörü. Жайытта қайтарғандар бағалба қиналды. Күннен күнге азапта. Көп қозы қойларды bir iyinden 8 ta balası tutup berdi mına balдар aldı. Günümen opqalықтың қойыны жеп үшер. Көптөгөн неме аткемеде Қасымның қойларын жеп, елдің қойын жеп үшер қылып отады.